Pugara long live, Tirpamata long live, Greater Tipalan Ratin Manto, Tinepuila Tirpa Hastin like Bumawo, Puila Sang, non Tiprasa Hindustarino, Bukha Kwarbai, Tirpamata, and Tini candidates Lamka, Tini AC constituency, Surmani under 46, Tini Sumar, 5 months of Fine, Joton Sai, Dokon Samunkai Fene, Tin Okara, Honorable MDC. Orang tongo, tapi kalau sini apa yang jotan saya yang dynamic, siklani bisungo, sama kai tongnai, MDC, honorable MDC sini di Rende Burma, tak kasih, tapi menurut saya mana no, oh jaga, jadi dynamic leader agen simino sama kai tongnai, sini dah kata sini honorable MDC bidu di Burma orang, kai belakang hamai maro. Sini candidate Baburam Chotnami bangka sini candidate Surmani enggak tahu jodoh Tirpamata na atau loja tongnai tahu sini orang ex MLA sini darah isor tongo tahu sini kemana sini ayang bisa modern block president jodoh orang pajak TWF leader YTF jodoh orang tongjak tahu Surma constitution ni jodoh orang pai tongjak Tini belakang tongtoko, belakang khat tongtoko, tam nengkai jeng successfully, jeng watino, watir hinyawu, jeng orang kai on time, jeng proper document check kai, jodoh detail jenang mani, abu jeng jodoh na submit kai mangka, submit kai mani ya gulo, jeng jodoh na tini kagus potro man baikya, tai orang scrutiny date 7 tarik 11 সময় নাই, abu na jeng na read ho baikya, jeng jodoh na complete kai pakai tini, abu na bagai belakang hambai. Tapi jeng koi nai, jadi sini orang jaga jatong nai, takut tapi buku sini SC je Surma 46 constitution je atau rotong nai, tamu Tiprasa, tamu Truksa, tamu Manipuri, tamu Wansa, jodoh nu palkan milui, kubui, Khansa, bubagaran je Naharmani, je Tiprahano, kami Wansuk tongmani, kami Samungkai tongmani, abno katal kecelai, jeng tini katal kecelai jeng Greater Tipalan mani unut kai tuna bagai jodoh noro tong mani jat kai sini right no tui abno je nahari tong mani abu kubing tu tapi jodoh milis kanan tu jeng jodoh saya sob somai jin thancan bisite jeng peaceful kai jeng samu kai nam musungo abun bagai jodoh jeng koi ne peace and harmony tu jodoh samu kai nam bagai bosuk jeng success jeng nai abu kasih sini kubui sini kuito abu tu Tabang koi ne, sini kini jangan kisah, wajah kau sawi, buat ini jodoh nono, mana onurul kaitu. এই প্রথম ত্রিপুরার ইতিহাসে পিছিয়ে পড়া কোনো হিন্দুস্তানি জাতিকে কোনো বিধানসভায় প্রার্থী করা হয়েছে তাই মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহাশয়কে আমরা হিন্দুস্তানি সমাজের পক্ষ থেকে সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং নমস্কার জানাই যাতে আমরা এই উপনির্বাচনে আমাদের যে আমাকে প্রার্থী করেছে আমরা যেন বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হতে পারি সিম্বল হবে সিম্বল পেয়েছি আমরা আপনি জিতলে কতটুকু মানে জনগণের কাজ করবে কেমন কাজ করবে যথেষ্ট আপ্রাণ চেষ্টা করবে জনগণের সেবা করতে